Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Di depan berdiri di sana. Anta badrun anta nurul fauqa nur anta syamsun anta nuru fauqa nuri wa ghori usuduri sudah mi tadi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Mana yang laki-laki suaranya? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Muhammad. Coba lagi. Ya Habibi. Tuh dengar tuh yang cewek tuh perempuannya bentar ya. Yang laki-laki mana suaranya? Sallallahu alaihi sallallahu